Assalamu alaikum. Bugün bizde obzorda Porter 2020 жылкы 2020. Автомат коробка. Пробеги 182 миң. Коробка передач жақсы переключация етеді. Кожаный салон. Спальный бар. Основными тексер көреді. Таза. 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 Онда чатыр бар. Жаңылда тұрған. Бұл Porter кабинасы кесілген негізі, жасалған. Онда дағы бирі бар. Комплектация Gold. 2020 бұл дағы. 2020 жылғы. Бұл дағы коробка. Автомат. Пробеги 182 миң. Подогрев сиденья, обдув сиденья, подогрев руля бар. Коробка передач автомат. Жақсы переключация етеді. Талшық жоқ. Кондиционер. Салон. Спальник бар салонда. Алдында камера. Буга суюктук куюлат. Абаны булгабаш үчүн. Онда дагы бир Porter. Бул 2019 жылкы, бул дагы автомат коробка. Спальниги бар. Üç Porter. Бирөө мол 2019. Бул 2020. Бул дагы 2020. Porter'in комплектацияларына айта турган болсок, бундагы подогрев обдув, подогрев руля, подогрев сиденьясы бар, кондиционер.